mu science yene tago tachainse bikoro toime ebikoro toime tago tachainse bikoro toime ebikoro toime beka chisogis koranche beka chisogis tata beka chisogis beka chisogis koranche beka chisogis nane chisogis beka chisogis koranche beka chisogis chita chwarga beka chisogis koranche beka chisogis utara beke birate chunguse evyara gatyali epanguse rigasi koranche lipunguse etinyi kerase mbakebuse chinchara kwanza karachi na cha enambo nyerende teko bacha obeke byenye togo tacha birako mege mpaka towancha obeke bitambe kwa beire katuni ogutara kengeka une babuni meronde bimbe une baluni obeka no monto sunire nsuni koroto mbibwata machikaye korancheka kinyabwatiaye ujo bwate iswali tigambori korasige koera ngo bande story tago tachainse bikoro toime ebikoro toime tago tachainse bikoro toime ebikoro toime beka chisogis koranche beka chisogis tata beka chisogis beka chisogis koranche beka chisogis nane chisogis beka chisogis koranche beka chisogis chita chwarga beka chisogis koranche beka chisogis tukagende sabali no muntu gete kukwani umusani omukigete obwate bintu mdosi gete umuntu gwengencho tusigete tugayiko mucoje nigameseti mwaje kitairi ne kapeti umusani oryo naganza goswetya gampointere kyaragante bicheke koro tugyasaime bunege koro ngibwati esore kerege koro ebyara kurume binka mage naindi byose birira mage tabege tino nyanso gisichoko bosokwa gotyoka chindo sochoke gabidi totebe mbwango tole togoso anyomba konyuru tore tago tachainse bikoro toime ebikoro toime tago tachainse bikoro toime ebikoro toime beka chisogis koranche beka chisogis tata beka chisogis beka chisogis koranche beka chisogis nani sogis beka chisogis koranche beka chisogis chita chwarga beka chisogis koranche beka chisogis. Alright, asante sana umwanji muligeri na bageri TV na nebiro binde bya to kwaligania asomoro belwe gasero gikigosori nabagosoria me yenkaye mu gusinero kisi FM 94.1 amalieta ne na butambe ngurko Jacob o ngeri nere kuchi omunyari bari original itukolia lero ntulega no musani ono matuka mange omwana Manchester United Ambrose Mzani matuka mange kwa nimbwate as studio yana nimbwate a guest commentator itukolia lero turachi kumwaligania tuletere engoye masa mukati timu ya Brighton and Hove Albion chiko gosole na Manchester United na bo the Red Devils ekijana batebi na ngakiyokorwa amalieta ne Samson Oliva umupira ngocho kokonyolete randi kegima na ninde Red kegima rondi na Jacob Ongeri bionzi ebiko bawia kabisa studio B naro Stacy Mirukanere mama yao aka boss lady ongubo Captain turate imotegarari na ulibo igoto ligeretia malieta obya kabisa amalieta ne Ambrose umuyo ongubo konondoke Ambrosest sani Manchester United kabisa omokongo gongwa kama mburukenge pigwa kabisa piwe ngagiri tukolia Jumamosi yako na Jumapili kuri kabari tambi ngikia lenga bono what went wrong oskuri ile timu ya Manchester United yes bakora tukwerege nyukuya ese potenga precision Bono konyoranga bamura bachiri geti barosete lakini sabari mbone yansi ndogo tebanga Manchester United nerense ikiagera mupe bachino mu buka toro mupiro rero na ndoro renge timu ya Manchester United body area Manchester United kuna Wood Wood okoranga barakoro obuguri obonge bwa baba kosori tatebe timu bano Chelsea timu Liverpool Manchester City akoro obuguri obonge
ngagitenga rero soria rero mbare nesira igone chibesa mutabwati mukugura gosenki uri captain ase ari ase sengima ari Europe team ya United na pesa ekubwati Real Madrid asobote nengo lakini bono hakuna kurunua bwana ambe trabanga la soko bwana ungete soria rero na tote biringa tinere mpe mase mana sesi miruka no musaiga yes ngegete guikabe perwanire okay kuratika nayo kera ina rutochi gukora litkolie igoro umwana onka lisaselianka Ellen Obiri ani anchokete bwana kaminyoka mpaka katika abantu imeadoa bashangaita asobunyango kwa Diamond League rusukuri captain ase totabenga Wanda Diamond League yes totabenga nero mumekegi ata Ellen Obiri umwana bweje ya gusi kabisa orega sien kongu igoro yes lakini orenga tinga aba mmekibarenga patano batatu bana gatensi ya 7.28 aha ase chibe chia chiburenga sato yes asoni ataba kwenda bakenya batatu pa betana mbeya mo ibere na isatu kibana second kene totabenga Ellen Obiri ita sikite ke sato nikideke mero ngebe na ibere yes ekika ngebe na ibere na ko tega sien kongu asana ndoko totabenga omosiri yo Ellen Obiri otebirenga no answer tari Doha aha kuba world champion iganze tari Doha makwe chirubube na 14 yes umurimo gwe chirubu isano yes but yo igoroba minyo gatene chirubu satu yeah uri ringa butanda ni takotekia akaenda Doha kora masoezi umukinyomo tutakora ndikike tutasa chikoseri cha Diamond okay iyo tutabenga umosiri asegusi utobekira iguru na saba Kenya utobekira iguru all right asante sana mwancho matikali na ndonye mbano ko igoleire radio yago na boigo channel yawe ya YouTube otoligireti na boigo lensemo ya Facebook ono morolwe sergi chikosori na bakosoria ime yenkayo mugusi ogendrete uikachinsa 10 chia maragoba asebe gotoko tebinga litkolia mambia ime yegetikirio siri egotoka South Mugirango etimu ngima ya KCFM mega sero mashinani tour ndoto nyoro asego chakira chinsa nyicha mambia waze KCFM waze bakoragwa na captain MC First Bone mbanye kumina kianda chichumaime mbache bakosolie ne timu ekorukwa Bogirango veterans bali bakagosoiri kale chinga kieche cho gochakara chinsa isano nemo engoigatie timu ya Mangere FC Nero King Lion ine timu ya Stacy nje chikosona tabaka youth gochakara chinsa isano nemo no mweli ali chinsa isano na isate singinjembura timu ya Ichuni FC njigosoli na boda iyo ya Riosiri nenjere emose ya kabire radio ya KCFM 94.1 egotema gosoma shinani inde ko ene kikuligiringa kichi talent chaba gosoli beito bako gosolia ekiera tokotaba #from_Gusi to the world ngubo captain asengi jebiro tigatuirane ase timu ya Manchester United timu nene ekwenda kogosoli galia na Brighton and Hove Albion asenge tiki Amex Stadium yes baba manyikana the Seagulls aha urigereria abagosori ababe timu ya Brighton tari abagosori bari iga ugere gosori yo Maria kambe kia EFL yes mbage timu ya Preston chiguri bere busa aha timu ya Manchester United mbagete timu ya Laton chiguri setase asebusa uri timu Chelsea bere Laton na Preston go bare form timu ya Laton ne reform kira igena msta sete beria championship ne timu ya Preston ne rango temeri koma no uri gere gosori timu ya Brighton ne timu ya Preston ori utkulinga na banyarenge 50-50 koma ne timu ya Brighton igateme katika chori renga chigori ibera asebusa lakini sasa usiri ntanga ni bagete timu ya Brighton bagete timu ya Newcastle chigori sato asebusa asiriga ndiye sagi yokira boniga magaje ko sore ya timu ya Brighton ni bat point sato timu ya Manchester United timu ya Kongo hakuna tikende koma no sikuri gere ya asega sore eletete ntanga ni abasori be timu ya Manchester United yes na ole na soja eba ko tiga tuba ko teke binkelinga magega ya ba defense yabo mono mona stote banga center half back aha amo wasonere nga Victor Lindelof no wasonere Harry Maguire mbarense okoranga mpaigwa na ini yani chimbero mbabwa yes esibiti gasi mbabwa gasi ya bayerete bwana omona konyora ekero bago soka bagenda mutwe bati abono fullback magari center back bati yake kote kirikirigo bari kunya kwire na buganga neke gata osiri abangi bagatera mushaki manga gatebanga nerenga mosonga ne Victor Lindelof nero ne team ya Manchester United nero nyoneti ningi nyolete mo mungwa kwa nero Bruno Fernandes ekero Bruno Fernandes ekero bara kokosoli ya team ya Manchester United ya koso na Sevilla so bunyango bo Europa League egoli team ya Sevilla ya begete na muroche Bruno Fernandes na mera sana Victor Lindelof funga nero kora magoso na kumutiga substitute
chiria gitu gachako kegori so ndoche na gona ya Bruno Fernandes akoma chigo chamo nga Victor Lindelof obeiro morosu ikyo sikurigereria egosoria bagete kitotanga EFL Cup ne team ya Laton ekero Laguna Soja amkitsikandabeli totebe mbateme lakini asubuhi totebenga team ya Manchester United wanya kirokine mbakonda kukura baba ategetira sisoni baba ategetira batinye nero atabanye bade twanyara ewinga ne totanga Jeno Sancho bategete ebagore ewinguria como no baba atega kabisa mutwa maiga tuticheti yakobega sienkom alright umwanje motegarari oyo akorwa Mbroso Ngubo msanii mwenyewe mwana Manchester United ogwanjera nangamba bwategazi okay yoyo ganda totegerera nande toko inyulia mategaringa bado ntore live ase radio kero bado tore live ase Facebook na tukaba live ase YouTube ime yinka yumugusine KCFM 94.1 omuroberi wa ndeta sembeo nega seru chikoso na bakosolia tokotema kwera engoyeka team ya Brighton and Hove Albion chiko kosolia na Manchester United ochakera chinsa chirabe isano nesato nenusu chiamugaso engoyo turakoletera yemo ase yemo tutarachiare ngokwa na tole Manchester sobwagale ligeralia mungwano kurukwanere Marcus Rashford motualia murigelia Antonio Martial murigelia moinolia Mason Greenwood na katiga murigelia na Bruno Fernandes ya season mwaleta Van de Beek kurwe klabu ya Ajax season ya eta mwakoleta bya sana kama kwa Leicester City megetigia King Power Stadium mukaba ikole oli amaselinga nesagero egentukia gareta mwakora namba 3 bono timu elia ne timu eye ngekoroka ne tofauti why osikurigereria ngana gote captain timu ya Manchester United toteba chose chitanga ne season bacha getinyinge igepasa tetiba no moroso ikinge tenkiaga tika cost ikagera baga kumupira mutangani na baga tangani timu eye baga tene timu ya Crystal Palace ije mikobe kuru wa kimagega baga turu wa kimono na ande bali ko eba counter attack baba sunyunda ekinosko nyaranye timu ya Manchester United na ndebo tambe kwa timu chinsini bakonyanga United eba tutebe bakonerwa bakoneru mono lakini ke baba timu bakoneru nango beka byabu ngo kubonera yani bo timu bo gweto mamono Manchester yacha timu echi lakini mono mo kigima onye tutebe board ya United batakoro bonche ya sema gagari na batako banga timu ya United bakore gentu kieke bao chikoba buya okay asante sana mungwana arokorokuwa Tariq Lamptey kuri klabu kia Brighton and Hove kamwana kakesa lakini kakuminyoka sana kako na mbebe lakini kakutira ni mchezaji wa kupanda na kushuka na akagere kole tobo kongugalia ekatokuligeria Manchester United na kuko tebanga Victor Lindelof kocha Ole Gunnar Solskjaer na chiko mwanjireria umungwana kurukwanere Eric Bailly omo Ivory Coast na kumubeka isiko Victor Lindelof kiaro roka ne koba morosu usikuye Solskjaer rero totebenga ntubwate bono chimi midfielder Pogba na ile mtogo tomagani Van Beek ebenga tinga da bareko sori bonsigo na mutu atabenga mosori toto asitano mosori ya Pogba totebe kero kiende tere tumabuna biarenga agetumupira bitanga timu ya United biaro musaya gwanse ego sori na boy totebe Anthony Martial boy totebe Emid kirwairi mutu ari ntoka na kore ebinte binene kabisa okende bago fall back ukonya mid ibona kwa timu ya Manchester United kwa nangeta sasa sori ya kuikabaga ndego etuma na ndo gire point nene ringa ole kuna sibatebe ringa baba taba sori ya bange about 31 mbora kirokende banda ko ni watano na limo okende ke muntu bakona gutuma tanga yayo kenkoro gento kieke ni ruwanirire asego sori ya ibono singa sori ya ne bana tinga mbete tulije ndo singasko ngiri simepe yetro chimaga MP to yetre timu ya Manchester United ya reke ko timu ya Brighton Albion ase sato ase msumene ko sori mario tutadanga sori ya rero apane timu ya Brighton Albion ekere sobo ne rotelinse ne ngotemere sana alright ekero kuligiria umukosori ekero kuligiria ose umwanchu mategereria nabo yo muligiria turigereti no lio turigerete ko rwasire yetu ya KCFM 94 ekero kuligiria timu ya Manchester United tikolia rero abakosori babwate chingoma nabakesana kera tubwate umungano Colonel Phil Jones na Axel Tuanzebe nabo abakosori bo kababwate chingoma ko rwasire timu lineup ose timu news ya Manchester United na the Red Devils batika ko baligele Brighton and Hove Albion babwata abakosori abange buno mungano ko kwa Biusuma yore umumali na yegwe kadi mbaliri maega yoko orokia kitabi chimbe use koba indiscipline ekeroba akosori timu ya Newcastle
United nabo ko mungono kwa Aaron Connolly ngati yaba kosori bali batachi kokosoria mungono aro kwa Florian Andone na Jesse Liquido ngati yaba kosoria igoko ligeringa timu ya Brighton first team baba bange batachi kokosoria kwa kusonga newa ubwe timu ya Brighton ndio tobike chioribere origere kwa musori timu ya Brighton no musori timu ya Manchester United to to magani dibik ndio tobike goria yabo ina ya chioribere ndio tabanga tinga kosoria rero kero kinde osuri timu ya Brighton mono asa osuri ntangani kuna bana osuri ntangani bagite asidi ke ntangani babe chioribere Brighton ando igo ndo tabanga abo osuri timu ya United bande bare mekejima baba taba murawa the first 10 minutes first 20 minutes baba kirikiri na ndio rabale ndio mai gagari tabanga ego osuri timu ya ani osuri timu ya Manchester United kinde mechi kwa yiri gormono okay umwanjo mategari nabo igo murigereria no kumanyenga nande chikoraga chinsa 10 ya Crystal Palace asili tukulia nchiko na Everton timu ya Chelsea nero sisa baluchi koenda kosola na West Brom Albion ekaro Burnley tira wasoli na Southampton imegetigia tough morgo chakira chinsa chirabe inye chiabutuko ongubo ndarachi komwa omogeni youtube tukulia lero chida kankeigo nere aralie ngoyo yani arakore warm up ndo mategari amanyenga omogeni tubwate tukulia lero ngakiago chigwa kigende mpaka rutense litukulia Jumapili litukulia belia Monday the 28 abanyangongo ba ekombe Premier League ya Uingereza na Liverpool the Reds season ya eta mbati kokosoli na Arsenal timu and then of course timu ko timu ya watu asetebo getanga ine ase osori ya moyo ya kaberekera nasi na ndo nyole timu ya Liverpool ne timu ya Arsenal ase Community Shield timu ya Arsenal njabu toretie timu ya Liverpool ikanyikora yani yekarenga imeyege tiki ya Anfield ngeti ne osori Kongo ikiagera ase chosori cha alibo Uingereza ikobate timu yana usia point ase timu yana bono Liverpool banya point ase timu ya Chelsea ikobata tebenga ekere timu yana orire point kwa timu yana ekoba safe yoke teso inero captain tego chikobansi ekaro koligereria kwara ligereri timu ya Liverpool ya bagolire ya golire ekaro koligereria timu ya Liverpool ya golire bakosori batali bake ne bwato mungwano korukwa nere mungwana leba leta Jota orwe Diego Jota orwe club kia Wolverhampton Wanderers bakalega Thiago Alcantara oyolenge ase kosigia disciplinary committee ya imegeti banyango wa Champions League baletero mungwano kwa Konstantinos Tsimikas kule club kia Olympiacos liga timu ya Arsenal ya letero mungwano kwa William Saliba kule club ya Saint Etienne ya letero mungwano kwa ne Dani Ceballos asenjera Yelon ande kule club kia Real Madrid ya letero mungwano kwa ne Gabriel Magalhaes kule club kia Lille boy ko ne bwate abakosoria muligerie captain ya Pierre-Emerick Aubameyang na mente konda yuko nyora yara lituro bwabanga andake na bara soke kuri getikia Emirates ninkiora kwanere engo yeye bono ase timu echibere karo chigo chikumirana timu ya Arsenal iko na bekere umukwenda totebe umukosori Aubameyang wa Arsenal era club kendo chakorega sienene ase timu ya Anfield koma bakosori timu ya Liverpool baba ipenga Aubameyang ne sara Neri timu igongete akana kubeka Manon lakini timu ya Liverpool kibarenka ngotatero home advantage ngigete na rasadi yo tego chikubara isi Utena timu ya Arsenal lakini bale maiga baganye Liverpool bagocha bamanoko kubata asante sana essence media YouTube aba tegere baito na boigo batuligereti akuru kwa Gosban Nyambati meroka kote yabanga agose koma yote Man ni team munaongelea gaki yakote yanga ndo kwa ne team we Gosban neke no kwa na kilende tikatura kwanira Tito Nyakundi ndemo akote bakuru Sigona watching live atutegereta asante sana engene ni Grace akote mwenye kiombo Kisi FM nere no boiko mwenyewe kurwa matongo chiduka akote bayiko ndani asante sana Gosban Nyambati meroka kote banga engo yokati timu ya Brighton and Hove Albion ne timu ya Manchester United era chikuru makali Lilian Gesara akote kurwa Kisi daraja 2 akote wale kabisa pake Nyambega Gosban Nyambati nobale ime ekero mungwano kwa nedero deno mugaka akote kurwa buruma akote bayiko ndani tena sana Joseph Miraba akote kore Nairobi pipeline akote banotore amo mbaka omoelio chinga kinde tukora ligia Facebook turaba shout out na bali batuligereti kero kiragire chinsa isa na ibere ne chidage kaga merongo enena isano chia bono mugaso tukora bakwania tukona koba shout out kera kego na ndi turachikorigerio mupira timu ya West Brom na Chelsea tukwandra kego nga na
koraki ngaki orachikoera because Chelsea nero ngagete ngo yabe ntangani yanye Ambrose ekaro koligereria timu ya Brighton ngo nyariganire Manchester United litikolia lero timu ya Liverpool ngo ariganire timu ya Arsenal litikolia Jumatatu nande yabere coincidence asege kombe gia Carabao timu ya Brighton and Hove Albion ngo umira na Manchester United litikolia Jumanne litikolia Alhamis timu ya Liverpool nande ngo nyariganire timu ya Arsenal asege kombe gia Carabao ngiora kuona aseke butambo manyite batanga abasaba batanga kinkoma kuri mutekabere yes timu kubwa rero for example usinga nguvu lakini wasodi gocha nero ngagete na bera benko kende bagende after 90 minutes pamoja kwa kando switch penalty bate bate ubu okay lakini sasa kwa timu ya Liverpool na Liverpool point yes wasodi ya Monday ya Jumatatu yenge njomono asabale witani Carabao Cup Chelsea na last time bakita batanga tatu ya Carabao Cup ikyo tura concentrate ya Premier League okay alright asante sana koraligeretia Facebook walia omwancho mategereri nabo igomurigereria Sylvie ila kota banware imekoro kinsemo cyake gati akonyigananiria Manchester United obubwi David Mbota korokeroka niko tunde natakia Manchester United ushindi mwawaze akota bakurwa ekwale nyamasibi niko locked na bradangu Panclas Osoro Texanjez akota bakuru bacho matobe Monday tiga ball etache nchogu kitachane makobo nyansi bogende nyagitari asante sana Erickson Matarako teba tunde natakia Manchester United team kubwa ushindi leo. Mpira nkandako teba yuko ndani kabisa. Amos Asama Abuna Botambe yuko ndani na umungwana kulikuwa Naomi Kemunto. Tombe tunde kama kawa. Asante sana. Tolike liengo yuka timu ya West Brom na Chelsea. Yurabe ense ya manenu siya maragoba. Ekarondoche ebirobi kominyokaga kabisa. Totale captain. Timu ya Chelsea. Mba ikone timu ya Liverpool. Yes. Lakini origeria nakajo kaiwe kadi mosebe timu ya Chelsea na ikia katika lokende Liverpool ikawe timu ya Chelsea. Igore timu kete ya Chelsea kebege koba etwe umugasobare timu ya Chelsea ebatububi. Okay. Haya asante sana. Nako manyanga omwancho mategari nabo gomurigereria nakonyenga litikolia lero imi studio tu ya KCFM 94.1 ndobwa tomogani ase umuroberi litwa chaka bwokoleta abana baito bali babwateke ogyo uralie ngoyo tuabaleta na barabwo tuabatieri yake na kuboroka linga ngakigasi egokolekana andakase ulio ngero tuligele boni ngano ngero tutegera boni gankaria nyango nando motegeria marietawo Mayitane Samson Ondiba Kromandere Kunyanzira umupira ninyo sigeta nande ninyo anjeta nande mwateta langasa ase golera to basa kusika kurwa sere tiago lazima ngiwe nande lazima ngo tumbize okay ntagete ase chi introduction for example ngoya timu ya toletere ngoya ende yonsi timu ibere enda at least yo montegeri omobeke tayara manyangangi ocho kwa litikolia lero abongo bakunilie ya Manchester United karibu mwancho motegereri ya KCFM 94.1 enka yomugusi ekarongo chokoletere keminanege konkegima egatia timu ya Brighton Hove Albion ekarego chikotiringana na timu ya Manchester United dimuki kosera chimwe kenobu tigatomanya ndo chere faliga tigali agotebe biro bya chakire ekaroba gushaka umupira na box timu ya Hove Albion bakosara gali kegima bakore numpira maiga segoli kipa Ryan Matthew agotuma mutu gali kumuriga muchezaji nerango jana box na ndira kimpira lo nyari rosoka skobero ibokuruta ko timu ya Brighton Hove Albion karaba uchikuruta gali bongo sana Martial kumurtira gali Rashford akumnyaka mutu gali kumuriga muchezaji nere yoga Greenwood agochenga yeme yakabere akomobo suku gali umupira oli akonyotuma chikira merongebero go ichora Brighton 1 Manchester United Brighton sufuri wase Brighton yalinda liga na Liasagero ekero Manchester United kanyari waliamo bakoira ni ombiro ligati ngubo mwabe Gregori manyite ekere munu yero ina bongwanchira ekiti botanga ground kabisa vitu ni different ikiagera sori ya rero Man United of course ntubate ni wa Mopay uri benga tako tabitangani lakini rero mama nyitenga etogosa etokanda wakabuneti
mete ono Victor Lindelof rota Kenya giti ko bono ngatinga kumate una captain totebenga Kiss FM na Inga TV iko ba kuna talent ikira captain asi bila mpake sana bakungu sana okay ko bono kuna patumosa na mungina tumuroke magukuru Chelsea miruka pantrengo yigatia Manchester United yes na Brighton Albion. Okay, asante sana akoteba ae ni Ouru pamoja na Spisi Dinto kurwa Ititi. Tuko nyuma ya Manchester United. Ekero akoteba kiungo mkabaji na dansa akoteba ushindi leo. Lazima tutawin, lazima akoteba litukolia lero oika banyale kobua. Okay, okoinyoli mwancho mategaliyo nyana ndembo no igakogolere diago, okoigolere channel ya YouTube na okoigolere Facebook galia, umurobelio kande tasembeo ne gaseri na bakosolia ime yenka imugusi munabotambe tokotebanga tuachire nkuma kuma kumete akarokwa bana tokotebye gentekia nekia ende tokotebye gentekia su negiansu waigo ntoli kweba okoinyoli ngatuachire motwe ose tuachire nkuma kuma kumete akarukwa bana na ntwa gotebiri ngotikole mu mubuko bwesati bale maega bunesiriti yegoti tagete ongubo asenge njebiro ntutakire kwenda studio B kwenda kuyalika ndio kuleta masemo engayo kati ya timu ya Manchester United ekare korosi sabali galia kwenda kosolia na timu ya Brighton and Hove Albion no ko nyonga litukolia Mambia imegetikierio City Market gochakera chinsanye cha Mambia itakuwa vuta ni kuvute pata shikango kuchanuka ase Kiss FM wazee chira igolege tiko kosolia na Bogirango combined Bogirango veterans combined kuruoro ngo ya kabere timu korkona King Lions Mangere FC nero ya Stacy Miruka kurwa chinsemo cha Ogembo eumerana tabakayuta chikoraga chiza isano na isato chia mogaso timu korkonero Ichuni FC timu yanka chiumerana boda boda FC kurwa chinsemo chia Rio City ongubo aya go mwelio tutaraenda studio B captain biamono kiyima aha umwancho motege nando murigeria torwabo beke keminurabo beke slote sespaglu ase Kiss FM notata baritanga ni timu ya Brighton na Manchester United abo timu ya Manchester United yetire ngetingio timu ya Chelsea ngo etere ko no asali ka timu ya Spurs tota timu ya Spurs na Everton pino makungorabe na bage timu ya Burnley na Southampton no robo igo na barabo pino makungu okay igo goikira bunga getenga captain ko ngamija ngumera ngwana turuguru magega soli kieli ngutira tole tote banye kene okay asante sana mwancho materi to gwakira ngambia mono sengenjo kwenye chora enka imugusi 94.1 unabotambe nero Kiss FM to gwakira ngambia mono inuna bantaba ya to kwira negotia se studio B asare Stacy Miruka aka boss lady nere mama yao ekero mwancho materi egekege keyo kirebosi to chokoletere masemo engoyo gatie timu ya Brighton and Hove Albion chiko kosolia ne timu ya Manchester United litukolia Jumatatu timu gatie timu ya Liverpool chiko kosolia na Arsenal timu ya Arsenal noma tena timu ya Nabotambe timu ya baba timu kubwa timu iliyobarikiwa asensema ya mitambo nto wate nere mochukuro nyamura Wesley toko mwakira ngambia mono na rengenero Magnite toko bakira ngambia mono asengenjo ko enekia nga umurobelio yonsi ayonsi ikirandire gwikiranu Unabotambe mali tani ko Jacob o ngeri nere kuchi omunyaribari original tigango tige nokotera wa Faith Stan gogoteba nga jirani amenimaliza jirani mama wololo asante sana mbuya mono